Ai so ko iwan sing manunggal kadang ko tong Yesus son bihon ai so ko iwan sing manunggal kadang ko tong Yesus son bihon kada ko tong son di Yesus. Kano misisa ta ka isong sambayang? Hinarahingan abantog isong karadyan sorga. Kasuwaban diti on si kawiyahay to insan payahay dat nga tungag, nga posik, kakal payahay dat paingonos na pinuhobo di pinalasan no kumadahay. Kung sikaw nagitimpo diti, tugunaan dahay dat misiso maya dot pakinangahan, montok dot panambarasan kasuwaban na bay no? May dad nuno pay awayan dahay, mamanahak kaguk katungagan dat iman dahay, kain samakan dahay kumadia. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Sunong kusabon, kumada tidak insanan. Kukurohot tabar di bayno. Ikalansanan dat ay pangolidas tako da ngay do kusabon na bayno. Milo nagi kamundat. Ay, baka mo na olidas baki. Haro na pati tamparurol dati tibo. Nga ikalansanan dat pati lang buus ta kay da kasarid. O girot kasari-sari takod mongon sikaw dat ay sundo da kinarahingan. Amu to kanalihuan dat mongon sikaw kasari kumakinarahingan to ino po hiti tahak siya bubos tagayo nga iti no pinuhabuh dati. Iri no po nga milon dati kamundat pabagalon na ri ka. Bayno na po nga panambarasan po dati makituluh dat mogihum di Saulus. Kumbal ta kay naku mogihum bot tulun na natagak. Kumbal hiti di tahun 2000 pero di hoy naliwan ko na di 2006 karid di. Minagihumbo sa ulo na tanak ka natagak. 5 taon ko o 6 taon. Tok o sanong gimagihumbo palanok kumagihumbo tulon na tagak. Magihum to kano po suang talon, titihan no po sa lait, ko kito mintong dia, o kilaw mato. O kito dati. Nga itino patulun nga, mandati pintitihay, sa kirapyakan ta sumunsad nga, ay gaya kilaw mato mo. Ino po hi o kilaw mato di nga, ikaw kita dongotuong. Sa kira na po din, miagal ko tingaw. Titihon dati mato ko kito. Ay okilaw. Kamu na po di nga ko kita dong tuwang. Santab na po di okilaw mata titihon. Kamu na po nga ko kita dong tuwang. Tok. Ay asanong magihum. Suway nagiti pamalat ataga kilod. Ako ilo sumimbar. Sumimbar. Korang ngopia nga sumimbar dia. Tumanod na po dit. Narangaw na hay sarita dit. Nakatainak ito na di tanak. Kana po siyo. Korongaw nga siya dit mo gihum daw. Nga sumimbar. Kulong na kulong ito yan di. Irinay ko mo datid. Ngayon dat rogon lisoko ka. Sumoru humato. Ngayon do rogon lisoko.
Antakan po di nga hari Jumaat lebih kurang pukul 11. Oke to. Ndak miyampai di Molohing. Om puasa at hitid antakan di main na di poswangan isuang ke puasa. Mantokon do. Poswango ka. Gisam pukul 1 punok kito. Om kai sumambayang bahkan nung ipagihum insan nasangkat. Om puji Tuhan tu ay ngambot dua hadit sangul hara sangul na tambalut to ko kito. Iri nga hana-hano him pagulihan na dahiri sigog ka simbar. Simbar nga iyon na dito ni wadik. Kinayanan na po siya nga hirid. Hiri na di sandi ko puruan. Koyuhan na tangugayo. Tok. Ngay matudiri minumbi paluh tu. Poy numo na mo tididit. No kito nga tinggolo ngon po di siya hiwaigat pinainuman dit. Itangulun nga ino ko nakorekot tantakan di. Tumanud na po di boras di siya nga kakuan na pa sinumimbar nga ino po di 2 tulun nga nakita siya dat tanduan do kusay magadua yahay. Toko iri ni pangalaman dat akon ko susah magihumot tulun na atagak. Magihumot tulun na atagak ibandar nga. Ako ni ko susah lebih pun dat ibolyo nako ako ilo komonda telepon. Kung balad ako nakakita di bolyo di kandingaw nila gisa mi pukulan na mo sa dapon ay no kito pokit tulunggit ang utadlod pakan kaningaw aruhay na dading nga puro pulis kako di ditanakom ay makan to po diti akan no nga kakita ko no kapit tumali bahiri dapan ay kani ko sanang maghumiti tulun na atagak pengkurod atagak iswang rohani iti atagak iswang rohani nga susah mo gihum akon ko kamon ko pa nga akon ko susah mo gihum susah ta kay papaguli angatan no insasamadan no kaduhong kada gumuli ani siya gumuli nga bay no awal-awal mo kasimpulan ri bay no bay no sakira na pod kapuriman tokod na tagak toko kada na andada dari may pagihum dia kapuriman toko na pod atagak guli toko no tu akon ko asanong yelo may pagihum dati akon ko asanong yelo may pagangat dati iyolo nga haro hiot kanto bo ginawo iho na pod kakita kud haro hit koin sadu mantadet iman di siyo okay osoro kuno dangan angatay osoro nungon to guro ko ngon nasihatay nga mimbulay na isuang ginawa dati dat ay moy nagidi po nasihat ti siyom oyohid alamok kaginawo iri kantob nga iri bo soro to kunod sakira haro karuhang katanganak osoro no moy pamisunod nga sorohon no dia karuhang haroy kolomokon soro no may pamisunod sorohon no dia tanak oyo no pod haro kolomokon hiri nandod agat to ginawa dati demoy pamisunod di wakon do gumuli jadi kada to kono mingayon ayon komo pod mingayon ayon nga kada na imimanja-manja bo kapuriman to kono pod nakalakod natagak gumuli to kono kada na andad da haro moy rikot tu iyolo nga haro hiet kahagaton to kapurimanan hare man ko gay tumugod ngayon no sunuday sakira na pod iya kauyo ko diya may pamisunod
Ngayon no sunod ay nasihatan ko nagi. Mo nasihat ko dom ako kuro dia tanak kamu tiduo ko no mumang dia gi. Intay lo dia karuhang ka. Iri na kagaton ngay dati mo. Jadi polo mo kanto ko na ginawa ka di. Kapuriman to ko na pod nakalakod. Gumuli to ko na. Ingka ka na dahil wala dyan nila gi. May to ko yung bulaya isuanggat kisah 11 ayat 19 gisom dot 30. Kung sikaw kumalod PE tu nakaimbulay na lat ayat inti dati dot. So abo na bay no? Dadamo ti di o gumut kompinayan no ko puli mantad ko penginggoritan di no ko intalang soira dot napatay Stefanus. Yolo na podingan nakasasad gisombo hilod Phoenicia, Cyprus, Antioquia. Nga yolo na podim popotilombus na yolod papabar Injil kumadit tulunod Yahudi. Doon na pod. Nga ipagilitan na pod yolo haro piro-piro tulunda Cyprus tulunda Kereni inakorikot hilod Antioquia moboros nogi kumatulun-tulun da Yunani papabar hilod Injil dat Yesus supo nga kinorohingan. Doon na po miso. Ilongon na kinorohingan miyampay dialo sa ginumu kagumuan sa ginumu dat kagumuan na tulun o silid o tumbayaan gumuli kuma kinorohingan. Intangan na po dati litang pinay nga at tumbayaan berbalik gumuli. Kamu na po dilo nga no kailo hilod right ko kinorohingan nakarati no kailo. Sayra na po did numan kagu imbulayay nga ginumuli nakabar ginumuli. Doon na po damduo karikat na di tabar karait diolo kumad jemaat dahilad Jerusalem ina po dihi jemaat dahilad Jerusalem idi nga pinaparikat di Barnabas dahilad Antioquia. Sayra na po nakarikat di Barnabas kakito dat kasi karunia kinarahingan nga oto audisyo minanahaki siyad bilin kumadiolo susunod kumadiolo moidet iolo na po nga potilambusat o girot kumakinarahingan. Tu Barnabas na pati nga sa ulo nito sanong na panurusad dat kinarahingan nagi iman di siyo. Mantadidi sa ginumuan na tulun na igitan di siyo kumakinarahingan. Ongay na di Barnabas sa hila Tarsus damoy paghihum di Saulus. Sayra na pagkaruba isiya di Saulus nigitan di siya dahilad Antioquia. Hiri na dila dat ay pahingyan na gaduo sa linay dasan taon miyampay dat monon tudok katulun do kagumuan hilad Antioquia antakan na po di hilad Antioquia hirih na nimpunan dat itinapopanan da kinarahingan nga numan roito da Kristiyan. Jadi jemaat tapod ikapagulo da rinitan da Kristiyan nga okon kahilok kutabulod. Okon kahilok kutamarudo. Okon kahilok kutakinabalu. Okon kahilok tawaw. Okon kahitik kandingaw. Okon kahilok ponsiangan. Nga hilod Antioquia. Hilo na nakaimpo nila kamoyan dat Kristiyan. Yolo na Kristiyan ka. Kumuadua na padam turo. Mantakan ni dirikot na di piro-piro hanabi mantad Jerusalem damine di hilod Antioquia. Harasang ulo dat ipagilitan dilo ipinungaranan dat Agabus miningkakat miyampay darusa da kinarahingan minaboros dot paimpuli pamagunan
orikatan mo ti da kumondo mo law si tagayo. Ina po hit kantakan ni dinga nasili nagid antakan di zaman Claudius. Manta di ina po di murid-murid nga minagano hiyalo dat ay boros kinapagyakunan damonimunggat sumbangan miampay dit tumanud dat dia dat orikot teko kemampuan tisam-tiso omne di dialog pakirimo pinarikot dialog kumadi tampinay ipaingyan dahil Yudia. Iri na pa di nga pinawonsay dialog pinarikot dialog kumanagid iwawayon ngay ipiolitan di Barnabas Saulus. Kakitanan na po di dati nga itinapak kumayan dat ay manimungga sumbangan nga mantad po di led nga haro no. Okay? Tumano da diya no kaganan da ginawa. Hari mo tigahit igereja pa dati ki. Akiron dat igereja tay ko ikampung nga right na po kayo sumbangan iti darama. Yoho nga mintalangin iginawod ay mamungot na po di darama. Hari na sumakit nga galit dahil hari sumakit ino po ejeke kabajikan na kampung nga mamungot na siya. Pungutan na sumakit. Harami dupagun ang pungutan. Kasari-sari kumbalo mi susuhot. Hara sa minggu, hara kadang-kadang sa minggu na pialitan, hara kagumi dupagun. Pungutan no. Hara sumakit, hara tongo duo o talo sumakit. Pungutan no. Koboro simutin na kopyod. Ay. Suway mo tigadid asaro kopyod. Gimya galidit. Minta langoy ginawad. Ay. Agat-agati mo. Tahu-tahu itakon dati o 5 ringgit o 10 ringgit. Kada di ka nga mo agat ginawad iyadig ina po apatut agat ginawan no nga sa kirad ina po tahakon ud insan. O hatus. O 5 hatus. Mongin saro no po di dahara mamutom milyon dari ko muna tukoy. Agat to di. Nga iri no po nga ang 5 ringgit, ang 10 ringgit, atakon dati. Haro ang ngayon doon, naging mamungot nga. Ay, mamungot to po di. Paing ka, naging igereja nga yun, di mo. Mamungot. Ina po hit, milot ako po may sambayang igereja. Dat ikain sanay. Mo ito ko nalawat to hinggo-hinggo. Nga, amo na olihuan iti kamundat. Dondo na pwede nga mamungot ako tabong gereja teko dana gereja. Apo alaid nga mamungot ako tabong umuntok ko tanganak. Kadang-kadang iso gereja haratong talo tabong. Araw pamangkuit aman punguto ipoilihon na po. Nga may to ko na tumanud na kaganan na ginawa. Orikot kemampuan. Tumanud na kemampuan. Isay do ko kumbalo asalam manahak. 5 ringgit patakon katako gili mo na hupod. Kano mo no kay pakit. Hintay nga 5 ringgit anolo. Intang ay nuhimi na mungot hilo no. Ngunda di loho nga ating ngayaman. Ating ngayaman magisusuay makanta kanila kareto mamungot. Haro nando hit. Harday karaitat sanyum itu sedekah. Kaya digi. Tumalib nanday mamungot. Sanyuman nun. Nga na pa sanyumay. Ina pa mamungot akan ka aparlo sanyuman no. Aparlo tusin. Kamano pa nga itinapasan yung man nga. Ay di milad. Ay mila kumundat sedekah ka pirit. Ina pa sa kirad.
tabong nga pungutan mamungutan tusin ay ya kangamot ngingis sa patahakon no. Tu irin po nga akon ko oporlu ngingis, oporlu tusin. Jadi sekiranya pat tumalibi mamungut kada may payra ka itu sadakah pet ngingis hindi nga ina po yung manis siya nga oporlu get tusin kon ko ngingis ki. Nga asoso nang kumaganda ko ngingis ka ipahinto nga turas ki. Sudah pun da aman na hak pahinto nga po di nga turas. Sira na pa nakatawbat ti Saulus nga nakura to na ihumo, nakura to ni Barabas na di isaylo di Barnabas ihumo. Nakura malak eh. Kakita na ini pa dati nga kakikita nandat isyo na po tiham miagal didit ikaw mo yung dat hidup bersendirian mingka daw-daw nakura. Ina po katumbayaan di siya ditamu po nga po yung susuway ka idon do. Ay asaru nagisiyad mamuhondom kagud paingkure nawayan di siya antakan di hilad minidilad damsik. Hiri no pihondom-hondom na matus siya. Isay milad hari apasan mo kinangaw. Hari apasan mo kinangaw iri no po sarita. Hari apasan mo kinangaw DM naman tikinta daw. Apasan ko yung kamot. Yan di muri-kuri to kamati ki. Nga ay mangura. Kumbala ko na damo mo sa raudat. Ay. Aporluy kanta ti rumihatot ang saminggo ko. Ang sambulan ka na ginawa ko. Do miyagalo ko dit kumuri di nga haro miyagalo di porkemahan mo. Itino po komondo porkemahan. Kobasanan na pa dati komondo porkemahan nga ikamulakan. Pertama kali porkemahan dat pinaharod hitidahay dilay. Atok. Asangkat to boy tanganak ko may tanon bo. Nga sigog kadi rumansak di hit zone pagyan antakan di mo. Rumansak di zone na papaharo. Hana di hom santaon impero di. Milo na pada monikid kwartal daharo. Nga muri dito. Ina po di mo ikalimpupusan nga ipahimo na pot kopyo. muri. Kamu po di saru na po kopyo nga. Susai mati. Aporloy kantor rehat hari na ko din. Maya da pa na marasanda di apasan di tulun do korongo. Aporlo kanto di rumihat tatongo sominggo ka. Tanduli nakaguhi ko puri manandat. Ay, langadon ni daddy. Jadi, haro dagi matitiyad di. Sumano. Isiyo nga miyagal didit. Haro ka tadi ko puri manandat. Ay, hiti-hiti nati ka ay mimpanaw. Manta di iri na di kakuan na di Barnabas ihumo. Intangan na pagya dati murid-murid Yesus nga miagal gadit misuway kumundat level diyo status. Paulus na pati teka Saulus nga pinagayad hilo Palestine, luar Palestine, ikamoyen da kota besar Tarsus. Isiyo naging nga sangulo na warga negara Rome. O kon nako warga negara Rome isiyo nga akawa sa sikul. Nako sikul. Piagalon na pagadi di murid-murid Yesus iyo Petrus. Ngon na pa di dati piagalo nga ay ina po hi level teka status dilo nga misuway. Misusuway mo tigati itong Pinay. Ako ni Makop ay papakamuamo ako nga oritan na to mod.
ihati na pod ikisikul om iaysa sikul misuway no matiot it orikot dati da musoro harap isuwayan nga mantad ko ipisuwayan idi inapoy apatut teman dati nga nuno irin ni kumundat saling melengkapi mantad ko kisikul ko ya monghup tako di aiso inapohi aiso sikulid di nga ano di kumun manghuhup iba magihup iba ribo nga okon ko kumuyan dati kisikul patulun aiso no bohiton kon ko yun di iti na patulun nga haro na pa kumun na kolomokon haro kekurangan jadi aiso sikul te ko haro sikul iko mo na malayod kita saling melengkapi miagal ako sayom tando saling melengkapi miagalit sarita katundot isayar di isay natagakan na kasut tat isa di aliwan una di Cinderella Cinderella kare iya di ne kamunda saling melengkapi bo jadi ihati no poti nga kita saling melengkapi ihati nga ako ni ko gumuoylan ko mantad ko kapagisi saan dati iyo kayo nga kano ko dat manghup maya inda ko boborosan maya dat ay kumin ngay ina na pang iti na kamandat saling melengkapi takati sa kiram mimboros ako ay sa mo kinongaw ay sa mo intong ay alang kapire sa kiram kiginawa ko damintong ay sa mo ng boros ay say ko mo yan nga mantadat mo boros ako hino ko irine ko mo yan dat saling melengkapi rati na po ditang pinay nga goduduo dati nga haro ko porluan da hino toko ako imilok ko mo yan dat koy lo ako kutba ako imilot yun de ako na po may pakinangaw ay serati wah jadi ino po hit level kedudukan status di murid Yesus i Paulus i Saulus nga minsadu nga mantada pinsaduan di iri nagi kakuan dat apatut tahara ko mo yan dat pisampuruan saling melengkapi igereja dati nga itini apatut dati deman magisusuai status karaja pendidikan kahaharaon kiharo it sederhana irine kumunda saling melengkapi lebih kurang no tilongan dati sakira na polongan no wanan haro ay sa galibang kumuyan dati bida ka nga mantad da haro longon do wanan haro longon do gibang suko irine kumunda saling melengkapi jadi mantad di ino po hit ay kapagisi saan di ladi nga misuway gadi hit orikotid di bo suway dito sa roda mongingin sada suway to sa roda ibagas sa monging gorita tulo na kinorohingan di Saulus kakitanan na po di dati nga miyagalid dit minuli di kampong i Saulus hinggad ino po ikayanan nga ikamonta kod to kasimbayan no iti ka miyagalid di sir ano po na ilaan di no napurimanan hilo nga ino po di jamaad hila di Jerusalem pinatod di Barnabas isang ulo ni Kimilo dahil minadihilat Antioquia hinggad ino po hit jamaah teko jamaat tulun da kinarahingan dahilo nga dadamo taminggayo okon nako ipagilitan da tulun da Yahudi nga ipagilitan na gid isuwayot tinaro itulun da Yunani
Kinarikatan na po di Barnabas nga minangin sikap di kasunian di jemaat dahilo. Ompay ka nagiit right ko kapimpinan di Barnabas. Mantadet kinahinaan di siyo nakano ka guminanguhop di tugas-tugas sa hilo. Dat akon na di ka pinaili kumadit jemaat dahilo nga pinagiuhupan di hilo. Mantad ko apuriman andat ino pahit kawayaan numiagal di nga ito sa sangulun. Ibarnabas na paditi nga minamanaw tumanod na pod sinuratan dahiti nga pinanaw na pa siyad minipagihum i Saulus. Sa sinadudot duo na hatu sa apat na podom talo. Kilometer. Mantadat ikamunda Antioquia, hilod Syria, it ngarandot kayo nandando Syria, o minangad hilod Tarsus, Turkey. Kamano po ka doon nagara, datimpo doon na lagi. Inapay tinamod, di siya nga, may pagihumbi Saulus. Paingkura takad iman, paingkura kod minagihumba sinta, pira kilomita sinadu. Nga mantad da ginawo. Nari ka, tika sari. Aya, minturog ka. Aya, siyaw. May ko po patunod da ilat page. Swish. Okay, harapon dat okay na di ha page. Silap line no eh. Amo na di bagi? Aya, siyaw ako na kita hilot line. Inupay tino nga sell ko miri mo. Jadi pinaundalih dilot digi. Okay. Puji Tuhan. Jadi sinadu na pod pinanaw di Saulo Barnabas deminay pagihom bi Saulus nga ilab pikira-kira dat 204 na podom 3 kilometer. O sadu ko so okay may kota Kinabalu. Kaningaw keke lebih kurang piro kilometer. Karikat 120 ka. Ya, karikat. Tok osadu ko indua pisaguli. Kaningaw keke. 243 kilometer. Hingga itinapakamonda Tarsus nga iso kinayon di Tagayok, kota yang besar, antakan di mantad ko ginayo di kota. Aiso po kamonda handphone. Aiso po kamo akuri patit Paulus na pati nga milo di dati kamondat karata nagitulon na bayan mo bo. Antakan nilo tu nakataubat nagya. Ano na ilanong paingkuro di Barnabas sa magihumbi Saulus. Antakan ni di. Bayino na po magihum to kano po sa sangulun. Ay, susa. Paingkuro. Magihum to kano po di Christina Heri. Ay, susa. Magihum ko di Jenia Gapit. Ay, susa. Magihum ko sa sangulun. Sa kirang magihum to ka mo sitar. Muhot na po dit ay muhat na po dila misyon. Nununumuri mo sitar ka. Magihum to ko di Diton Kinsui. Anggota hinggo. O ilan na po hingga anggota. Ay, usam magihum.
Ay mundog-dodog kasari gi. Ay ya. Mundalih konod mo di la YouTube bot ako piyo milo. Pakinonghan pa dadi pengkuro modog-dodog po kat page. Kahilo na DL da enro hilo. Okay kano po di susuay man ka po tilong buso. Amo kano po man po di man po kago nuay warning ila telco hilo. Oso nang wah man tilong busan to ko. Sumaliwan po sumuang kagod ano oso nang gi. Nga mantadot ay kaparagaton ibar na bas na po nga nakita hidi siya di narubani siya hi Saulus dahila. Wah, ikalimpupusan ay oruhay man ko di bay nagi. Hiti na pa kalimpupusan na pelajaran dati nga isuang na paggereja dati pikiro-kiro dat haro hikantay miagal di Saulus. Haro hikantay ipagilitan dat jamaat dati haro himiagalat adadan. Akon na po ko adadan nga kapuriman dat isiyo na po nga kasuhang kumpulan. Sa kirod isa at tinimungan. Isa a group WhatsApp. Purasan ko na pag group WhatsApp to 5 na group dati. Haro hikante kapuriman dat padulion adadan dat isa a group. Kada ko kapuriman na adadan. Dada mo tahirit ako po insuang ka group. Takoy adadan. Kakito koy paingkurohot ay kaparagaton di wako no memboros. Takoy adadan na hirid diti. Jadi hari kantet ipagilitan datit igereja. Do kapuriman dat miagalidit adadan. Tay ko talikudan. Iri nandod gumibang nandod group. Kapurimanan ta kanapod mo harobongot dati mo boros nga ay sa mintong. Sumaliwan ngit ay se ko mo yon ka. Sumaliwan nando. Ata kay insalawon dat isuang ga gereja dati. Hari mo titi kapuriman na titi. Kada tako pamusarod aransak tako nad igereja isahin ako ilad hari kapuriman dat talikudan. Umala nadad aiso na dati ko muna talikudan nga napagyahi ko bolingkahan ko hiti nga magisusuway ta kagati mo. Haro hiit opagot no minggaso. Haro himonopot. Hari o hinomod. Haro nagiit pakudung kung kaisit. Ay tao mod opuso bo. Haro nagi CCTV. Nimintong na po haritir di. Mantad ko kapag isuswayan di. Irine mo mo sa idat. Miyagali didit. Opuso sumuano. Okon ko ato ko opuso di nga. Magisusuay ga ori katanda titibo. Magisusuay ko boboyukon. Iri mo mo sa inapay kapurimanan di nga mintalang. Nga otopot na po kapid harohit adadan. Tok iyati sebagai woyoon da gereja. Apatut to konod ay mongilo do kanta kanidi. Milo na po man to konolo di Barnabas. So ang kura sinadu do komoyon dat Syria hom Turki. Sadu ako piano ko ngoy nga intangan na pala ko dat 243 kilometer.
mamanaw gakod. Pasado materi gi. Jadi isuang ga gereja dati nga hari kan tetit kepurimandat iadadan. Om iri nended sumom pipi, sumon diri. Nga iri nagidahit apa tuh dati dongon gawayo ingon dati gempoto. Tok gangaw no letah suhara na kantet tumalib may pamutung. Om isay no koy lod ino po iadadanid di. Nga isyo nagi ibon tugon. ay laanom mantad ko harap pisuayan na kapurimanan dati. Ina pa iwa ka ni di nga tumomo di dat amoy amo. Oh, may na po ako to eat. Ay haro it oy lan ngay kadiwa ka harigay kumahus sa iwa kan di bagi. Nga harigay ti obing kaus mo. Iti nakago obing kaus sa sakit panasakit mo ti rohani iti obing kaus iti. Kada to kanod obing kaus. Ay osanong mo. It harapat takuri bohitan nga tuk lumumpakis sa mutigodo. Mantad ka napusod ang isan nga may na po da kayo ka. Iri na ay nagyasa nang iti obing kaos bogi. Kumondat haram mo tipong kutbadat no kita ko. Kano po ditajuk ko kutba siya gi. Iti na po obing kaos nga ako suwang kasuruga. Ilanong otopot ko piyo nga ay miloy matigyat timbangon. Sayra na po obing kaos to kod tinimungan na gereja. Sikisikit kumaus. Kumaus ko na po manuno ko po sa yan no. Ato ko na mo isang bayang. Kumaus to ko. Ina po ikatutukan dati nga ato ko may isang bayang. Jadi, ina po obing kaos nga ako suwang suruga ka ditajuk ko kutbad ditulun gi. Ngon na po di pagalat yun di. Ako nagiging minsa do kumakin na rahingan ni mo. Iya di nakantay ko mo yan di siya di. Jadi mumbal ta ko na dadit. Man to ko'y tahan tukul. Pengkurah pa abantalan nga tahan tukul. Gurup ang atil piya hihiri gurup tahan tukul kada na sikisikit sumuliwan. Sigog gandam paswang ako kago ka. Man to ko ni tahan tukul. Dadamat ti pamagunanam. Oy lani dati diti na po pamagunanam. Ay sa iti kumondat sampurna ki. Hingga na po nga dati nga haron na po katidak puasan hati. May ito ko na tahan tukul ngay. Isuang kakoruhan yan nga yun di. O insok piyad igereja nga tahan tukul to ko na po. Tumilambos to ko na po. Umang-umangan pa yung kura kapuriman to kat diyan di. Ay, okon ko ya ko manalamat do. Kano po lagi. Nga haro na ba't ya tapot nagi suin balinting. Iti na pa komando ko mouse haro no. Haro no. Haro sabab. Jadi may to na da ihumo iti tulun-tulun ngay. Miagal na di Barnabas minipagihum di Saulus. Isay na ko'y lad na pahit iadadahan na tulun di. Nga isiyo nagiit otapot kapiyad. Isiyo baru no kapiyo ka. Isiyo nagiit ihumihumundad po yung tapot kapiyo. Isay na ko'y lad di. Isuanggot pengkura ko mikaruhang. Isuang keluarga. Kadang-kadanggot itinapot sawo tidak kira usay kotondu. Hari ginawa dot miagali di kumau si koruhang. Lodo koruhang poing kakaginawa no. Nga may takobagay di Barnabas. Kada intong
pananagad di siya. Kada intang ikaw borongusan di siya. Nga ihumanam nunuy kasanangan di siya. Kadi pang isasamod. Harahin na kita kuhdat. Tamadan daw ka na memora sa miya galit May nakama puso ho inakaruhang no. Dat sa kira na pod man utang kiaday. Tok hopod na matipahingan dat di siya ka. Kadang-kadang nga inapahit isuang ka keluarga di nga. Ya dit ay okay. Ito na hi kalabihan dit. Inapay kalabihan di karuhang tay ka itanak. Nga osam pa ni dit ginawa no. Dat osal monosol mantadit kung tatagod di siya. Hiri. Nga ihuman no hi kalabihan. Ihuman no hi kabulihan di siya. Kada dat inapoy kabulihan dit tanak tay kay karuhang nga osampon mantadidit kakitananud ako orohyan di siya. O bintogo di siya nga mantadi ka bintogo di siya ano di akitohit lobi kagayo ko it panunugod di siya. Kadi pangin sa samod da kayo. Paingkana gid iswa nga kapimpinada dong pamagunan. Ako na ka igereja, ako na ka ikaluarga, itipia dong pamagunan. Iswa nga kampung dati. O gumo iti tulun-tulun it penduduk kampung dati dat berkebolehan. Ang komilo. Nga mantad ke kepentingan da politik. Ay sige, YB mintang dati tibo. Nam sampipi bo YB bo yang berdosa nga ito kat. O gumo ikampung dati berkebolehan. It nugarit di berkebolehan berkalibah kadida Malayo. O gumo nga mantad da kepentingan da politik kay YB ngay. Kadang-kadang nga inapay pamimpin dat ikampung pia dati nga monong pipi no hit ay dadi siya apakay man susah tanan da diwakon nga irino ribo mantadi kepentingan dat ay politik, kepentingan pati, kepentingan da sasangulun. Ina pandahit o tapat da kapiad Paulus te kay Saulus nga adadan. Jadi sekira na pod iya kayo hiwawayoon. Imilad papatumboyo do hingay apat dito pa yung kokoton. O pa yung kokoton na dog ya. Ipangingin sa katang YB. Nga yun lo ni kapilo bo. O gumo itit berkabulihan. Jadi montaki pemimpin ngay itong ketua anak negeri kan. UPPM ka, pemaju mukim ka, IPY wakil rakyat ka. Mengiloh kan po di kabulihan di pemimpin da isa-isa kampung. Kadang nga uhate ketua kampung. Kadang nga uhate GPKK. Ngayon uhate rakyat. Paing kukura ka. Ipangingin sok. Manguhat ka na pod paing kukurahat ay kabolehan di sangulo na masitar. Masitar da hirid daerah di. Kadang nga uhate masitar. Ngon uhate anggota gereja. Kukura lang masitar da kayo. Iyo ho sakirad iyo ho wayoon. Sakirad iyo ho bilang lah ketua kampung nam kaguhing kayo tibo rumikot tapohit montiri sakira may siya hirid dewan kampung tok kurayan ni dewan saton ngay wagu son tabi opon lu gantian yodi sakira hinggongon di siyok moy moti siya raun do hilo giridon ngay talunalun sakira hara naragit aspal ngon ngay sonsongo yodi paing kukura di rumikot tanda YB nga
obulin itido kayo ka nang sansong na iparlo sansongan gi iperingkat daerah nga iya dihi inapahi pegawai daerah anuan nge peruntukan demi wonside hingga apatut rumikat tay YB imontiri nga manto ka imonopot ihumonto ka itulun-tulun di apatut direta no ngaran YB nga ihon na po ka kita sebagai rakyat biasa gi itina iso kade mulai politik itina iso itaos nang hitid kinainan toko rumikat na po imontiri hirin nagid ararawd man naging nga isimini talon-alon pirenovate naging nga ibangunan pinsaton naging nga onuan nga peruntukan nga yun dinagari bo sakira na pod paghihumok po ngaran sakira na pod news maisin waki rakyat tahiri tok rumikot dihit perdana montiri ano po siya taronong mansonong itirikoton di montiri aratu nagya pangkat ti siya nga tudut ngay tudut ngay imagi harap-harap po ino po hitin po DM nga haraway bimintalang harap insan tadad may min kundayong YB mantad DM tok uruon to kanay siyad maumin ki nga harano po YB min kakat mantad DM o tumbayan ako tok isiyo isiyo nako pe wowoy kangam ko pe isiyo ka tunay sok nagulo irinig kamuan kudat kadang-kadang itinop ikapimpinan tidak kira keluarga gereja kampung negara kaya nga iya dihi kadang inapahi tulundat apatut kapiapay kokoton dati nga adaan lagi mantad ko kepentingan jadi isu ang gereja kada nadad iya dih dah talang mila na pohom insanan na po'y jemaat nga no kagyadi harong ay kotorlibatan dilo okon ko sampiro-piro na tulun moidat ina pohit gabungan ko isisan dahiri nga tok itini komondat gabungan yang mantap ka miaga lagi di monon digiri bo lagu 1 lagu 2 lagu 3 lagu 4 sekira mangagung sasarakan lambatan nupan iri na Thailand ko sakira na pod iso man tadit lagu 1 lagu 2 ako ilo om sumbang torong dati sakira di mangagung akon toki lambatan rumag na hituni ditagong jadi isuang dat kepimpinan gereja nga kada ano dad mandati iti dom pemogunan milo na pohom gereja jumadid isoot kapahagalan isoot contoh dat iati na dakapay apatut tidak kira keluarga kay kepimpinan pemogunan kalimpupusan memporok podi torong dati tid na kurban na di manok isuanggat mangintang takatit nawayaan di Barnabas minagihum di Saulus nga apatut toko da manimbang da isuang pagereja nga harati tulun-tulun na miyagali Saulus isuang da gereja ako gadi kay la gereja da kobo isuang ga gereja Paturidong haray tulun-tulun na miyagali Saulus sigog kahit it adadan it ay dati ay ngatan isuang da gereja nugia gereja da kodi gereja bunsadan ka nakorikat talo maganak isuang gereja Country Height haray kantit miyagali Saulus
It adati yang kita tidak perasan kan di Melayu. Hilo gereja puhus. Hari kanti megalisaulus. Hilo gereja tambulion. Parapat. Haroy ngay kanti megalisaulus sa hilo. Nga timpu na dadendodet imbulayan dati. Aiso kanto hilo peringkat 5 bo. Hilo Sungai Manila aiso kanto. Hilo gereja kampar nga aiso imiagali Saulus. Oh, harubun sadan. Hilo gereja mantub nga aiso na imiagali Saulus. O insanan po nga okito nga idoko. Tanya. Puji Tuhan. Haro kanto hilo gereja kitapol ay. Jadi mandati ihumo. Haro kante miagali Saulus it ada dan kepurimandet it miagal ko ako suang lo hirid kumpulan. Kanto yelo no peding ada-adaan o talikudan o mantadidi hardi keperluan dati sebagai Barnabas may paghihum diolo. Silih tokonod songulun it miagal di Barnabas. Mogihum tokod di kapuriman o talikudan te ke memang o talikudan dati. Ihumon toko it miagali din no manlihuay. Kada dati boros ay isuang na gereja dati. Isuang piad iti watas sa Sabah. Mungkin daerah dokoyo negeri Sabah teko negara. Ino pa di lain nga. Okay, miagalat kapagalan dati lah. Itulun-tulun de itangan nakot ang pintar na hari kumbalot. Iho nga kumbalot ko soro-soro po daro. Ibon tugon. Hinggo ngay na di lebay no. Okay? Haro na gimangkuit dokutur dati. Ihiti kinainan dati tulun na Malaysia ang dokutur nga bertugas sa hilon negara dasuay. Isay na ko ilo na po di nga kapuriman ada-adaan. Hari kita kud sa ngulun na dokutur tandu. Ako di asarongaran. Bertugas sa hilod luar negara. Hilo PIC nga uruan tamo di tulo na Malaysia mangumin. Ino na diad may ka nagidinad. Ino kaya mimbalangas ka. Guli bugad ti Malaysia ko. Iya hindi ka piyo gotok ka nagidiwo kon. Asado PIC nga uruan ni komen. Nga itinat apatut tat hara keperluan dati dat ay sumili sebagai do Barnabas. Say hinggo da sayra na po ilod otopot kapiyok ko suang nga iswang pelayanan nga ogumutulon da abarakatan dilo. Dr. Amalina isyo kare. Isyo na mo regi. Jadi tidak kira di gereja dati in negara dati hinggo na po nga haro na titulun-tulun dat mihagal di Saulus. I apatut da dati dat rikoton ihumon ompeng kakaton dati. Hinggo da iolo na pwede nga tulun-tulun dit milod momonsoy o gumutulun da abarakatan. Nga mahal gaya gaji. Nga di olo na ilani di bo. Manto ka na po pausawon to ka na po iati. Pagulo isuang da keluarga dati. Boleh jadi dat aratan to ko di sawo atau ko puasa ginawo. Nga ihumon to ko Paulus, ihumon to ko Saulus de isuang kaposyon di siya. Mogad to god pe siya nga. No, makapiyo kalabihan di siya ti. Kita kalabihan di mo. Eagle pirin di Melbourne Mune. Abing kaus. Nga ihumon kalabihan di siya ti ka. Isuang kapimpinan gereja. Ihumon to ko miagalid dit. Kadada ki.
Itidit manonjol ka di malayo mo. Isay no koy lod yolo nagiit milam mo said agayo barakat iswangat gereja. Iswang kapimpinan kerajaan. Nga apor luhilot yolo. Paisanon to ka na ti kepentingan politik, kepentingan pribadi. Moy dai na pay tulundat paingkakaton, paingkakat i opili nga manahak kabarakat ko makagumuan. Apalay dom akong pilin na ti DA meeting. Jadi puji Tuhan mantadot ay kinapagyampayan natin ako sa bonbay no. Iya di piyahan naway andatid iswang panambarasan nga gulion to kay tok ako ni matiko asan nang magihumidi. Saroon to ko na Barnabas. Iso no pakapagalan datid asusa to kay papainalan iti nga sangkura sinadu da pinanaw di siya. Iya titi nga magihum to ka tulun-tulun dit miagal di Saulus. Ako ni ko asan nang mo ikontabon dati nga may to ko no porikoto. Painsamokan to ko kumadi Yesus. May da ina pa'y kagaton nga di nga ay apagiuhupan agaan nun dad apurimanan natin. Kurang kumulang iti mo bisusuay katapurimanan tawiri mo gatos sinduan kada katongo haruson lihon haruson Nung gitambalut, Yesus kasasalit korongong ay soko iba sinulong kadang katong Yesus na sondihon. Ano misisa to kad iswang sambayang? Kinarhingan iswang kerajaan sorga kung sikaw dat kasuaban di bayno insan pod nakalimpupusi hatit kay sisan da sumambayang kasuabon agumuin na imbulayan dahay haron nagiit kapanganak kaginawo kasinduol nga santob na padi kapurimanan dit amu sanong mantad ko inimbulayan dahil iswang panambarasan nga porikoton pukiampunan dahil kumadia. Poin ka nang ikadaw iho imanamboros nga agumo akalamokan ko mantad ko Columbus nga porikoton pukiampunan ko kumadia. Nagi ikalansanan dat santob na padi makikinangaw nga ay harodat kapurimanan dilo dat tumilambus sa ogirot minsan kumadia. Sakirot iyahay no hi Barnabas nga may nahay uhupay gisambot kakito karamut ti di tulun-tulun di miagal di Saulus. Gisamba ina panday tulun-tulun di nga kaguli kano da manguhup iswang na palayanan nagi iswang dat ay masyarakat dat kinenandahay. Ay landahay agumuot kontabon nga iya ni milam manguhup dahay. Namun nalibang banda o insana ni kantob ngay moy dat harda kay sisan dahil ogirot iswang dat pelayanan dahinggan na pakinenan dahay. Kung sikaw to mga hakadahay dat adorubay no gisambot kasuang yahay dat tadaw sabat kapiruba kaguy yahay dat kasuaban da suwab. Tinasambayang dahay iswang aran di Jesus. Amen. Kay kung sikaw da kinapagyampayan dati
hinakaw po, kapiruba to kakagudot, kasuwabo na suwab. O sunong tadaw, persiapan sabat.